Tiprasake, Maharaja long live, YTF long live, Tini cheng YTF by Satyokzak Songchakha district YTF ni one day conference ni sekarang sengoro sini killao party office ni hoite rally cheng lai tongu tabang ni rally cheng jang nai o jaga seng kawangma sini block committee ni leaders rok sok phajak central committee YTF ni borom gonang Suraj Devarma president teibu general secretary sini MLA korbu ni sok phajak Ompi ni MLA bu phai tongu MDC bu phai tongu teibu sini joto block president YTF ni tongu oro jaga ni sini oro ni joto block committee tipramot tha YTF TWF tei zonal chairman joint chairman joto tong sini kaisa no message sini tiprasa no sini bubagra phiok nani bagui je satyok tongman no sini joto jubok rok tabak thansa ni bisingti chobak khai tong karon chung joto sibu jubok rok dofani bekeneng simiya bisman simiya kaisa dofano lama phiok nai lama phunung nai hingki sini jubok rok si sini dofani future ni bangui lama sananai ngeu sanawani bagui tini nirok nokna media ni bisingti joto no sini jubok rok busuk satyok tong sini dofani movement no chung nong lainai phainai chalo sini bubagrani netrite sini constitutional solution ni phai go chung busuk agini sai strong ui phai omon nong lainai baksa borok sini bubagrani accord no kabang matwi criticize khai laithani 2019 chung nukha boro accord je pro khai pro afro kabang ma borok social media ni bisingti comment khai kabang ma statement no je bo mantri biya MLA biya nini MP biya bahake boro settlement ni kok sai tong bo bahake oro tripura boro no tong roma nahi je pro dileu thangai agreement kha afro bu hai ni hai te wase kok sapi kha omo agreement kolapata mungsa samang nai hi afro bu saw tini chungnu kha 750 crore ni package roi boro no thung settlement khai tong kha boni yagolo tabak sini tiprasa according mani bisingo bu jotos question khailai phiu kha omo vote bank ni bangai tiprasa accord khaijau moma ya hanai tabak bu comment khailai phiu kha kabang ma intellectual hi saksang no go sinai ro omo haike statement no mani no kha ang kaisen ro no example sani musu ang agi bu onek bar o example sakha Udaipur ni CGM code jodi kuno opradi no bo tini saja masa sinai 6 mas 1 bosor hanai sikok khayu dagati khayu hi punishment loi ro khangke boni pore o CGM transfer thang pai ha transfer thang mani pore phanu boni o hukum boni order bo implement ngu bo je phajaga thang pai thing retire phang thing transfer thing boni je order mani ombai ni bo saja masa nai je opradi boro ठीक उमहाय चिनि बुबाग्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बसी अकॉर्ड खायो और जागा बीजेपी बाय अकॉर्ड खाया दिनै बीजेपी करै इंग माने बसकांगो कांग्रेस फाइ माने सीपीएम फाइ माने आम आदमी पार्टी फाइ माने हाइफनो जे बुबाग्रानि अकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा मथा निनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जे अकॉर्ड माने अमो इम्प्लीमेंट नाय अमो इम्प्लीमेंट खायनानि बागै खायरनानि बागै चिनि जुबक जतो नि सातियगलाइनि नागनाय जों जतो दायति सातियगनाय जतो थानसाखे अमनो मूवमेंट खायनाय ततो मानाय आगे बो मा हाइके जों नखा निनि एडिसि मूवमेंट जों एडिसि हते देबना एडिसि गठन हते देबना रक्त देब होनाय रक सेंट्रल गवर्नमेंट नि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बगसे रखा शाखा जेनरनो एडिसि रनाय अंगुइ थाङो हयतो दिले अंगुइ मानो गे निचिन्तो जों तंग मानो बुबाग्रानि बिसिंतिसि जों मुक्ति मानाय गे अ जागा जों जतोनो बुसिलायै ताबक चिनि जुबक र बसकांगो आगक दङो जारा ताबक फानो फाया खरना कबगनानि मुसु फायदि चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वेसि चिनि त्रिपुरा मथानि नेतृत्वेसि बसकांगो त्रिपुरासानो मुक्ति खायमानाय आर बाक्सा और जागा साव अम त्रिपुरा मथानि डिमांड होनो अम त्रिपुरा मथानि डिमांड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अम त्रिपुरा मथानि डिमांड या अम अंखा त्रिपुरासा जाति नो फियक जांगनाय कायसे डिमांड और जागा ना पार्टी ना काला नायै कोइसे नो अम हाय तांगथो
jotun soba khaitheni o support khaitheng chini bubagra je pro saw ang tiprasa ni bangse mo movement khaibone tini o movement ni bisingte tiprasa ro mukti manai ar jara opposition khaitone o statement no chini bubagra ni akor no borono bang chane ni musu nironi bisingte tuma alternative option tong je tiprasa no mukti khaibeni moto niro lesis thaya je tiprasa ni bangoi oma haike nangnai 125th amendment nangnai BC election nangnai oma hairo kuno si saya sudu chini bubagra netritwe tipramotha saprongke omo boroni party ni faida ni hinui chau nironi faida ngnai jati prasa ni bangoi nironi tuma demand tong bono nirok sandi apro chung logero nai jotun inge jodi samai hanke omo hai statement no ani takhok tei bukhok especially chini jubog rona koine musu bokrok tami hindi borok je phasai tong tu nirok jubog rok a chini tiprasa no lama phiogna ni bagoi bubagra no chung logero ni nangnai jotona hambai bus kaung ta hilai de যতনা হামবাই সিনি যত মিডিয়া তাকুকতে বুক সং তিনি নরর ফাইমান দা ফাইসিং সিংতে যতনা সাইমানো সিনি YTF ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সিনি কনফারেন্স ngani debe jagan thangai tongmani bisingte tini singora faisa faisa sini gumoti district tini sini YTF district conference na thangai tong one day YTF conference tai sini conference ote bob sino masang roi logirani bagai singora faisa faisa sini TTAD sini Honorable CEM sini Sar Purna Chandra Chamatia tai phaimanja phaijak sini Korbungni Honorable MLA Sar Sanjoy Manik Tripura tai phaimanja phaijak sini YTF ni General Secretary sini Takuk James tai botongo sini Kumoti District ni President Baramganam Takuk Sujoy Uchoy maikina tai botongo sini oro Bagmani Block Committee tai Junal Sub Junal tai sini joto YTF ni kereng Kumoti District ni active warriors Sengnor jotona saimano seng je o conference kaisa no seng borono seng kaisa message sunani bujumo je seng sini bubagra thanchani marini bisingti greater Tipraland for the cause of Tiprasa thangai thangnani bagai tai constitutional solution ni bagai seng tabo fight khai tomon bising no jotona saimano abon bising kebangma borro poitu chai ang tong sini chobano je BC election gana kha boro tabuk onano kebangma kai bodol khai funoi am haikuno khoya haisi seng agibo constitutional solution ni kok sawo agibo BC election ni kok sawo agibo sini greater Tipraland for one last fight and kebangma boro confusion nung tongo je one last fight pai thanga 2023 ang abon sanani muchung sini joto lukurong no sini takuk jong sini joto Tiprasa ni Tiprasa no one last fight after nai jefru Tiprasa yok sama manai bubagrani bisingti greater Tipraland manmani bisingte abon sini one last fight nai si Tini besok